Yes, one more time, ladies and gentlemen, izere ko meze neza bya hatari mukamenya ngo nanjye meze neza. Elementi ere Mugisha Robinson, noneho ibintu bihinduye isura. Uyu musore yamaze gutangaza yuko agiye gutera igisasu cya karahutaka, igisasu cya karundura mu mujyi wa Kigali. It's so crazy, ladies and gentlemen. Ndi kwibaza ese ninde ufite radari ishobora kumira iki kintu elementi agiye kutujugunyamo? Ese ninde ugiye kuresista uyu muriro ungana gutya Mugisha amaze kwirahira ko agiye kudukongezamo? Bamwe batangiye kuvuga yuko ngo ishobora kuba ari indirimbo y'ikinyecumi, abandi ngo ni indirimbo igiye kuba iya generation, kandi bamwe mu bari kubikomozaho n'ubundi nabo nje nahamya ko bamaze kuyumva. Harimo nk'uwitwa Junior Giti cy'imizi mirefu, mwamenyereye muri showbiz kubera gusobanura filimi, ndetse akaba na CEO wa Giti Business Group Limited, managinga Chris Easy. Yamaze kuvuga ati iyi ni indirimbo y'ikinyecumi ndabarahiye. Mugisha rero ubu ngubu ukubutse mu gihugu cya Kenya niba ndetse atanakiriyo, kubera yuko ibintu by'aba bahungu byose ni buturi, ni bucece, ni gake gake tubibona byamaze gusandara. Ndagira ngo mumenyeshe yuko rero uyu musore hatari hashira amasaha abiri amaze gutangaza yuko agiye kudukubitamo urusasu rucecekesha abavugaga bose yuko rwose ngo urabona ngafroga ko ngiki niki. Ngende rero kuri cover y'indirimbo umusore yamaze gushyira hanze, akaba ari indirimbo yise Milele, harimo Zaire mwindani. Biragaragara yuko ari project n'ubundi yo muri 155 AM, n'ubundi kandi production by'umwihariko akaba ari ya Afrogako president cyangwa se Afrogako founder. Ati ikomeje kuba ati uyu musore yamanutse, mbabwije ukuri ibi bintu ntago biri buze koroha. Isama narababwiye ubushize ngo ni ya 155 AM n'agakundi kose, nta nubwo nshaka kongera mbisubiramo cyane kubera yuko amaso namwe arabaha. Thank you so much ladies and gentlemen, nizere ko mwamaze gukora subscribe ku YouTube channel ya Boss Kabutura. Reka dutegereze witwa element. Ngewe ngubu ndi kumva rwose no guhabwanyiciye, ngira ngo uri kumva uburyo ndi kumanukamo ko igihunga ari cyinshi, ariko ndagira ngo mbamenyeshe yuko turyamye cyangwa se dushonje duhishiwe. Stay in touch amakuru yo arakisukiranya muzukun Boss Kabutura. Stay in touch.